Mına bizden Usel'ge ulangan Valoy 3 klaslar bu yıl egilgen. Boyları ösü жақсы. Жазда отырып көшіргенбіз бұларды. Бирок селге уланган класстар чыдамды болот экен. Бизде суу проблема. Bu bir ayda bir koyu otağız. Oşun sıdak arkadaşlarının üstü жақсы. Bilim sotu жерге egilgen. Birinci kutarı. İkinci kutar. 3, 4, 5, 6 kadar. Ulanakaga çoğun rahmat. Çırgal ушундай интенсивный бакыл деп бизге жол көрсөтүп, аз жерден көп түшүм алуу деген жакшы экен. Элик сотук жерде азыр 490 түп классыбыз бар. Мына уланыка жаңағы сиз алдырып берген класс бул эле жакшы өсүп калды.